میوانه میا هجای کادر تو بخیراتی کردستان 24 خالن به هزن سوریا دموکرات به هفکاریا امریکا لسر آخا سوریا د سوریا نودا بو پاراستنا نافچین خو دموکرافیا خو هزا خو چه نگلو خیرندار به سپاس بوتا و بو تماشاوان و کیپا کردستان 24 جدسپیکی دی جبرین ها تجارة دولتا ترک گف دخوارن یانجی ایریش دکر اپرسایا تم دبو کا چی کرده هی چی هزین سوریا دموکرات هی گکارب خو بپاریز خو خلق خو خاکا خو جغرافیا خو جبری هر تشتی بخوا بهوری بهوری بهزا خو بنارینی خو بگاوین گل سر عرده دبن یکمین او لپاشوینا بوان دوست و حوالی کردایی گهنه بوان دوست و حوالی کردایی گپشکرتیا کردا تمو دایم دکن و ایرو روژی او حوجبونا و بکردایی بهزین سوریا دموکراتی گپشکرتیاوی بکن بمینن یعنی مثلا میناک فرانسا تم پشگرتیا کردال ادبیل هر شهر پرچه کردستانی رولا فرانسا پر خویانی هند بینن دا خویانی گج وزارت کار دربی فرانسی نوک ای هر کسی دنن لی تولو امریکا آلمان بریتانیا هر کسی ده ایرو روشا سوریه و گوهرتنه گلسر عرده بون دما جهزا سوريا ديمقراط تنبكن وقت بيجن وقت دولتها ترك دخوازي وياك رنج لسر عرض سوريا بمينيج رنج رش بيفي جبهة النصرة نها تشنافي الخد كي جوهرتن وقت بيجن دخد كي لدمينين جبهة النصرة تنظيم القاعدة أو كسانا أشكرا جخلكير خيانة جدنير خيانة وقتها أو بمينين ياك رنج بالكاريا دولتها تركابي وشاغن مترسن اي دولتي عربي إسرائيل اي أمريكيا اي أوروبيا بخوا لحردري بتروي خرد ببن او كسي مثلا داعش يعني وجداكر انه جغيني وينا مثلا نأو مثلا او كسي ايرو الشامي حكم دكن هين هفالي وانا اندام داعش دناف وادني وبوار شر دكن وبوار جيرو الملتي السوري الشامي قادا ناف دولتي جواكا ناف دولتي ولات انزل هزين جهان ويا شرعيات ددنوي هزي ياكو باجراوند خو يان جهابونا خو قاعده ونصره وداعش هاتي افا نابي تم ترسيك لسر سباروجا كردان وي ولاتي لسر رجلاتا نافين تفي نسر مثلا سوريا اما ترسياهان هينجي كش كسي او شرعيات تانية تركيا وقطر شرعيات دايوانا يعني مثلا دولة عربي امارات مصر او او قبولنا كنا بلكي امارات بوار رونشت برنجك يقولوا رونشتنك ندبلوماسي برنا خوشبو بيشوازين يك رنج بو لمصر قد او قبولنا كنا دولة اجنبي فرنسا امريكا بريطانيا المانيا جوهون برشعفادا ام ببين بكاوني تشكاري تشو هرتني لسان عرضي بكن لجور ويناوي بن هين عقوبات امريكي بتنجي فكرنج مسالات درمان واليكاريات الكتريكي جبوار بكن كهرباء بوار بكن يعني هين تشرعيات اخو نستندني هزين الشرعي لسر عرضي لسوريا ايرو هزين سوريا ديمقراطن هزي ايج خلقي وجي دنيا عالمي قشي قبول كرن شخوا تنج دولتها تركا وهوال بندي وينا تاني نمقبول يعني وكي دي هزا شرعي لسر عرضي ايرو هزي سوريا ديمقراطن باشا ما بحث خالن بهزين دستين هزين سوريا ديمقراط داكر ريفبريا خسر صدا 25 يا اخا سوريا دستا دايا خدان هزكا 100,000 چکداریه زدتری 12-13,000 گنجن کردان پیکاتین دی کرنا قربانیا جناف برنا داعش لسر آخا سوریا بگشتی به هفکاریا هزین هف پیمانیا ناف دولتی نها کارتا دسته واندا جبو پاراستنا نافچین خو جگف و ماترسین بدس حالاتا نوکی هاتیا شامه و جو اپراسیون زمینی ترکیه چنه چاوه يعني برس برسف دي برسا تد بخودي دما قلت بهزن زيدي 100,000 بتشكن نو بكنترول نو بپروندن نو بآلي كاريك برخورت يعني مثلا دما امريكي اوروبي دبين ام جبو داعش تفرن تمام
ام جزانن گج بو داعش ورن و ام جوار نابي ورنج بدلا ما شرج بكنو بو وقت گج امني كاربن برخو بدن وشرج بدلا خو بكنو خو باريزن و امريكي وفرنسيش بدلا ما بتشكينكن لي ام مثلا شر داعش وقت اف هيزن هان وقانا درابورا ود وقو انه ونكاربن وداعش بين بردان ترك إيريشا كي بك مسألة ودكودا بمسألة وقت جابا كسك لهم بر مسكينيو وبري كيرا خو خنجر خو خستي سينغامدو دبي باش خو تشكدار داعش بباريس نازي بري خو بدن بيشا خو جويه كي خطريت كفو ورده لمثلا نافتني وقت مقو د برساتا د برسف هي جبر زيدي 100,000 لشکری پروردگیری بچکن نو بچکن پر پیشکتی کارن خو بپاریزن تشتن لسر مثلا ترکانی کار ازنی بستینی جوان هزین دولتی گکاری با و برین ها کربا و گبدس که و ایرو بکه و سبب بکه لی راستی او هر تشت به هفدوف تیف گریدان یعنی وقتی گابا مثلا شر داعش به مثلا پاراستنا و خلقه و جغرافیه به مثلا جبو پاراستنا وان کسی داعشی گرتی بلا نبه وقت آنی سر زمان هزين سوريا ديمقراط كردا بدلج بدلدان حتى قريبون افكسانات نبكن لإيرو قالك تشتي ديجي دي مثلا كاري دبلوماسي لسر ساحات دبلوماسي بر اشكره دبي يعني ميناك فرنسا بنافكر قو ام بشكرتيا فان كسا برنادن ناف جي الواكر وك لشكري ازاديه ناف الواكر امريكي ايروج بو مثلا وزاره الدفاع امريكي وزاره كاري دربي امريكي ايرو مثلا بلغيا نهاب ساعات كي بيتر اشكره كرغو ام جي سوريا فاناكشن جبو مثلا داعش وكاربن داعش تنكر بس تاني فيما مستاش كلامات مثلا داعش نه مثلا تاني شر داعش جبرج جبود مركارب او هزانا كرد يعني هزم قصدي كارب شر داعش بكن هم بروينا لسر عردد و آرامی كبه هم بروينا و افكسانا مجيوا وبريوا لداعش بنبش تاوال داعش بريوال تركابش بر مطرسيش دولات تركاتي وجاء مثلا بهفدوف جريداي شر داعش جريداي دولات تركا ايريش خوج سر روج افاي كردستان باكر وروجلات سوريا بسكين كلام بله هجا پیره هوادیت دهی سرکومار فرانسای گوت ام پشتا خو ناکینا هزین کردی لروجاوای کردستانه هف بشین مین گرنگن به همان رنگی امریکا و بگشتی هزین هف پیمانان به گوتنه دوبارت کن تشتی بالکیش افروکیت چه بویا کوره و بریا خو سر داخواست دکتن فرانسا هزا که خو بشینیتا نافچین وان حتی وانا جگف و مطرسی اپراسیون زمینی ترکیه بپارزن برأیاتا ممکنه آیا ده برسوا فرانسای چه بیتن لگوریش رو وین هوا؟ از دبی به مرر ریل پیشا دولتا ترکا و گفه گدخو ایریشی گد که مرر پیشا و نا قد که حتی فرانسی ابو فرانسی هم لشکر هم هیئات دیپلماسی لسر عرضه روجاوای کردستان روجانه يعني هنم تمثيل واهي هم عسكر هم دبلوماسي بس اما مسألة الريل بيشيا تركا دقرجبر ترك دبين سينور جاليه سينور دي ايريش سرمشي وتبخوا قش درو تشكيوا وراستنا تقينا كفرق جيب عليه وادن تجاري نشوي لتم او مثلا وان حجات واجبوق كردات نبكن وتشروك وحجتي ولو دارخين اف مساله يعني قبيبه قال كي باشي ذاتا ومش تركا بباريزن نه تركاش ما بباريزن جبرق ام ایریش اشتراکات بینن ترک ایگ سیویل ما زاروک ما دکوجه ایگ هر تشتی ما خوازه تنب که و ما اشتراک پارز لیکن حتی افنبیجی حجتك دستي فرنسيا هيئات واي دبلوماسي دي هم بر تركا انه هون دبيجن اف كسانا ايريشي متكن يانجي سينور ام جبو باقجبونا وينا امتي كمور دي سينور جوار بباريزن قلت تعدى شكي پر باش باشه بلاف پرسا داویه به هجا پیرش کلام خو جالیه که دن ریوبریا خسر داخل جا امریکا و فرانسا اتکن ببنه ناف بین کاره دروست بونا دالو که دنا برا ریوبریا خسر و ترکیه آیا اوجی ممکنه؟
ناین سر آراست گنه مجبور بن ترک ناین دیالوگی گنه به زوری به ترک ناین آشتی رجوار مابه کاربن کویر کی بابیجن نه ایریش کی کویر کی بابین کردا کی بکوجن بریندار بکن تنه بکن چف دستواک و بکن لی وقتی که چارا و نمینی و بین دیالوگی و بین آشتی و رونن لسر ماسه لی دما قبدس واکه بگهرن و دیس ماسه بقل بینن و وگرن او کسی بری او کسی خوین خار او کسی تم هدفك جيانا وادت هاي كردات النبكن. بله گلک سپاس بو هجای کادار پیره سروکی ناوندا کردا بسنور جه پاریسه تو هر هبی سپاس بو شروعین هوا.